Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli. Jer narod koji ima iskustvo jasenovačkog genocida, narod koji ima iskustvo Oluje, narod koji ima iskustvo martovskog pogroma, nema pravo da svoju sudbinu preda drugima u ruke, da o njihovoj deci odlučuju drugi, da im drugi daju imena, da im drugi određuju šta će verovati, da ih drugi puštaju tamo gde su nam predake spuštali. Okupili ste nas jednom, okupite nas ponovo, okupite Srbe gde god da žive, da već jednom ispunimo san generacija Srba od Karađorđa na ovamo, da budemo jedno kao što smo zaslužili da budemo. Gospodine predsjedniče, odgovornost je na vama.